kuri Evode muramuzi. Ibintu iyo bitangiye kukunanira none ugakoresha na cya cyubahiro cy'ubuyobozi. None nyemerera mera Unashobora kwibaza ngo ariko Evode wo muri BBC no muri Minijust bapfandiki. yatangiye kumvikana cyane mu matwi y'abanyarwanda ubwo yari mu bihugu by'amahanga akora ibiganiro ku maradiyo atandukanye harimo BBC ndetse n'ijwi rya Amerika avuga ibitagenda neza muri politiki yo mu Rwanda. Bamwe batangira kumwibazaho byinshi abandi bakamufata nk'umwe mu barwanya leta y'u Rwanda. Noneho rero abatutsi bari mu gihugu hagati niba hari inyeshyamba z'abatutsi zarwanaga zishaka gufata ubutegetsi, hanyuma abahutu nabo bagafunga amapero ubutegetsi badashaka kubutakaza. Uyu mugabo arazwi cyane muri politiki y'u Rwanda kuva mu myaka myinshi ishize kuko yabaye mu ishyaka rya MDL aba umucamanza mu nkiko z'u Rwanda, nyuma aza kwerekeza mu gihugu cya Canada. Mu matora yabaye muri 2003 uyu mugabo w'impuguke mu mategeko mu by'amategeko mpuzamahanga yari mu bari bakuriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida Twagiramungu Faustin muri ayo matora, gusa mu mwaka wa 2007 ahunga igihugu. None yahunze kubera iki? Ni ikibazo wenda wakwibaza. Perezida Kagame aza i Toronto muri Rwanda Day yavuze disikuru yatumye njya gushaka itike ya kare. Yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda rero mu mwaka wa 2014 atangaza ko ntawe bikwiye gutungura kuko agarutse gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Senateri Evode yavuze ko rimwe ubwo Perezida Kagame yari i Toronto ijambo yahavugiye ari ryo ryatumye Evode azindukira ku kibuga cy'indege hajya gushaka iya kare ngataye mu Rwamubyara. Yaravuze ngo abahashye ubwenge, abafite amafaranga bahashye ubwenge mu buzane turabushaka, abahashye ubushobozi turabushaka, ariko abahashye imico mibi mu igumane hano. Ubwo kandi yari mu kiganiro imboni cya RBA ku itariki ya 22 Nyakanga 2024, Senateri Evode Uwizeyimana yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda nyuma yo kuganira n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, agasanga mu myaka 20 bari bamaze nta gitekerezo kizima bari bafite gifite aho cyabageza. Uyu mugabo kandi yagiye arangwa n'imyitwarire idasanzwe ku buyobozi nk'igihe yari minisitiri maze agahohotera umugore wari ushinzwe umutekano ku nyubako imwe yo mu mujyi wa Kigali akamuhiruka akikubita hasi mu ruhame. Ibintu byababaje cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse aza no kubigarukaho mu ijambo yagezaga ku banyarwanda, bituma Evode Uwizeyimana yiguzwa ku nshingano yari afite mu gihe gito cyakurikiye. Aramukurikirana aramwegera namubwira neza, aramubwira atari ko ati aho hantu nyeze ntabwo ariho abantu banyura, cya mbere paki, cya kabiri uranyura hatariho abantu bose banyura hano mu mutekano wa buri wese, kuki wowe utanyura aho abandi banyura? Undi nta n'ikindi yashubije, ukubita umwana w'umukobwa yikubita hasi aribarangura. Nicyo gisubizo cya minisitiri yahaye uwo mwana. Bidatinze rero nyuma y'amezi 8 yaje kongera kugirirwa icyizere agirwa senateri, bikozwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu magambo ye Perezida Paul Kagame yavuze ko umuntu adakwiye gusanishwa n'amakosa runaka yaguyemo, ko ahubwo akwiye kurebwa uburyo akosora ayo makosa. Ni byinshi yavuzweho kandi ubwe ni byinshi yivugiye, ariko se mu by'ukuri uyu mugabo ni muntu ki? Amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi aba yahe? Hamwe n'ibindi byinshi wamwibazaho byihariye ku buzima bwe nibyo naguteguriye muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahimo kugutegurira. Jye nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Erego nagwaye kaje Kamere kuri Evode muramuzi. Amazina ye bwite ni Uwizeyimana Evode, izina rizwi cyane muri politiki y'u Rwanda rikaba ari ry'umugabo wabaye mu ishyaka MDL. Mu matora ya 2003 yari mu bari bakuri ibikorwa byo kwiyamamaza umukandida Twagiramungu Faustin nk'uko nabigarutseho, ariko mu mwaka wa 2007 aza kwerekeza hanze y'igihugu ajya muri Canada. Ni umunyarwanda w'impuguke mu mategeko mpuzamahanga wamamaye cyane hanze y'u Rwanda,
ahanini akaba yaramenyekanye kubera gutanga ibiganiro ku maradiyo mpuzamahanga arimo BBC n'Ijwi ry'Amerika avuga ku ngingo zitandukanye zijyanye n'imiyoborere mu Rwanda, n'ubundi akifashisha amategeko mpuzamahanga. Evode yavuye mu Rwanda mu mwaka 2007 ubwo yari umucamanza mu nkiko zitandukanye mu Rwanda zirimo n'urukiko rw'ibanze rwa Ngoma mu karere ka Huye. Igihe ari muri Canada yavugaga ko yigaga iby'amategeko akanabikoramo nk'impuguke, ari nabwo yatangiraga gukora ibiganiro byatumye amenyekana cyane ku maradiyo mpuzamahanga. Icyakora ibiganiro yatangaga byatumye yibazwaho na benshi, kuko hari naho yumvikanye rimwe avuga ko u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro, ariko agarutse mu Rwanda yumvikana avuga ko ibyo yavugaga byinshi byabaga bishingiye ku mategeko yagenderagaho, we nabo bafatanyaga atabaga ari umuntu ku giti cye, ndetse yumvikana asobanura ko ubwe hariho wisabiye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ko yagaruka mu rwamubyara. Ubwo umukuru w'igihugu yasuraga abanyarwanda baba hanze y'igihugu, Evode yumvise ababwira ko ushaka gutaha akazana ubumenyi n'imico myiza ashobora kugaruka mu Rwanda agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Evode rero ngo atazuyaje yahise afata umwanzuro w'uko agomba gutaha. Yongeye kugera mu Rwanda mu mwaka 2014 avuga ko agiye gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyamubyaye, aho yahise agirana ikiganiro n'itangazamakuru cyabereye muri La Paris Nyandungu. Maze icyo gihe Evode agira ati ndagira ngo mbamenyeshe ko nagarutse mu gihugu cyanjye ku mpamvu z'ingenzi. Izo ni ukuza gutanga umusanzu w'ubwenge mfite nkanafatanya n'abandi kubaka igihugu cyacu. Ikindi ni uko numvaga nkumbuye igihugu cyanjye rega. Abajijwe n'ibi biganiro yakoraga ku maradiyo mpuzamahanga bitarimo gukorana n'abarwanya leta y'u Rwanda, icyo gihe yaragize ati niba mwarakurikiye neza ibiganiro nagiye ngirana n'amaradiyo atandukanye, navugaga nk'inzobere mu mategeko mpuzamahanga, yewe nta na rimwe nigeze nkorana n'abanyapolitike ngamije inyungu za politiki, ahubwo nakoranye nabo nk'umujyanama mu by'amategeko kandi narabihembeye. Evode yakoze imirimo itandukanye mu nzego z'amategeko mu Rwanda, ahereye ku bijyanye no kuvugurura amategeko hamwe n'itegeko nshinga, kugeza ubwo muri 2017 yagizwe umujyanama wa leta ushinzwe itegeko nshinga, umwanya wavuyeho nabi cyane mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2020. Uwizeyimana yongeye kugirwa senateri nyuma y'amezi 8 yeguye muri guverinoma, aho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera. Yeguye nyuma y'uko avuzweho guhutaza umugore wari ushinzwe umutekano kuri imwe mu nyubako zo mu mujyi wa Kigali, akamusunika akikubita hasi. Uwizeyimana yasabye imbabazi uwo mugore ndetse akanazisabira mu ruhame binyuze kuri Twitter. Ku itariki ya 6 Gashyantare 2020 yashyikirije ubwegure bwe Minisitiri w'Intebe, maze ubwo bwegure bwemezwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku itariki ya 13 Gashyantare 2020. Nyuma yo kugirwa senateri, Evode Uwizeyimana yanditse kuri X yahoze yitwa Twitter ko ari ishema rikomeye cyane mu buzima bwe, ashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wongeye kumugirira icyizere. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Uwizeyimana yagarutse ku buryo yakiriye iyo nkuru, ati byanshimishije, nabyakiranye ibyishimo n'umunezero, ntabwo nari mbyite, byananteye muso. Uwizeyimana yagarutse kandi ku makosa yaguyemo yaratumye yegura muri guverinoma, avuga ko igihe umuntu aguye mu ikosa adakwiye kuba ari byo areberwamo cyane, ko ahubwo akwiye kureberwa ku buryo yakosoye. Evode ati buri igisobanuro cy'umuntu si ikosa akora, nubwo gukora ikosa atari ikintu umuntu yakangurira abantu kujya bisanga mu makosa, ahubwo igisobanuro umuntu ni uburyo akosora mu makosa. Yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hari umuyobozi urangwa no gutanga imbabazi ku bakosheje, ati umukuru w'igihugu uko muzi mu mateka ye, he is a forgiving leader, ni umuyobozi w'abarira. Abantu twagiye tugira amateka yo kujya mu nzira itariyo, ariko ngewe iyo mpinduka by'iteka ryose, for good and forever. Uwizeyimana yavuze ko muri Sena hazakoresha imbaraga ze zose n'ubwenge bwe, na cyane ko asanzwe azi neza inshingano z'uru rwego, akaba kandi yarazinjiyemo akiri muto. Evode ati cyambere nuko nzi neza inshingano za Sena kuko ziteganywa n'itegeko nshinga, zinateganywa no mu itegeko ngenga ryerekeye imikorere ya Sena. Ikindi si inshingano umuntu akora wenyine, azikorana n'abandi. Igikuru ni ugukorana n'abandi, kugisha inama aho biri ngombwa, uburyo numva niteguye gutanga imbaraga zanjye, ubwenge bwose mfite, cyane cyane ko ndi mu bantu batoya muri Sena ugereranyije nuko Sena abantu basanzwe bayiga. Evode Uwizeyimana yanagarutse ku bantu bava mu nshingano bari bafite bagahita bahinduka barakare, avuga ko ibyo bidakwiye, ko igihugu nta mwenda kiba kigufite. Ati se nigeze mba umurakare kandi sinzanabaho, kuba hari abantu bibaho nagiye mbibona kenshi. Icyambere ntabwo dukwiye kujya twifata nk'aho igihugu hari umwenda kidufitiye. Niba uri minisitiri ufite inshingano ushinzwe, kandi kujya kuri uwo mwanya no kuvaho biba mu bubasha bwa Perezida. Umuntu kuvuga ngo yabaye umurakare, ni uburakare ahari biterwa n'uko umuntu atagihembwa, ariko dukwiye gutandukanya ibintu. Niba gukunda igihugu cyawe bishamikiye ku mushahara, icyo gihe abantu baba barushwa n'ubusa. Yunzemo
ati abantu barimo na perezida wa repubulika bamaze imyaka 4 mu rugamba, none se barahembwa? Bagize igihe cyo kwita? Yego guhembwa iyo ubushobozi igihugu kibufite, iyo umuntu yakoze arahembwa no mu buzima busanzwe, ariko sintekereza ko gukunda igihugu ku muntu bikwiye kuba biziritse ku mushahara, ku buryo umushahara nuvaho umuntu ari w'umurakare nk'aho igihugu hari umwenda kimufitiye. Uwizeyimana kandi ari mu bantu 7 bafashije inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe muri 2015. Kimwe mu by'umugabo azwiho cyane ni ukuvuga ibitagenda neza muri leta no kuvugira abaturage ibyo batabasha kwivugira. Nanone kandi Evode yagiye anengwa n'abanyamakuru kubera imvugo wakwita ko zitaboneye yagiye akoresha mu bihe bitandukanye. Urugero ni nko ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 muri 2017 abanyamakuru bari bahawe ubutumire bwo gukurikirana imirimo ya komisiyo ya politiki, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu. Gusa ariko mu buryo butari bumenyerewe, umunyamakuru winjiraga yasabwaga kuba aretse gufata amajwi cyangwa amashusho. Benshi mu banyamakuru babwiye ko ku munsi wari wabanje hari inkuru zari zakozwe kuri ingingo ariko zitashimishije abatangaga ibitekerezo, barimo na Evode Uwizeyimana. Abanyamakuru bari bitabiriye ibiganiro baje kuvuga ko bumvise uyu mugabo avuga ko hari ibibazo mu gushinga ibitangazamakuru, ngo kuko ahandi umuntu aba afite ingengo y'imari runaka ku buryo usebeje umuntu wabona indishyi utanga. Icyo gihe yaragize ati ntabwo bikorwa nk'ibi byayo. Izo mvugo nizo zatumye akenshi Evode icyo gihe wari minisitiri abuza abanyamakuru kugira ishusho bafata cyangwa se ijwi, ari naho yageze akavuga ko hari abanyamakuru bo mu Rwanda basa nkaho batazwi, bapfa kwandika cyangwa kuvuga ibyo babonye byose ngo banabikora bidasobanutse. Aza kuvuga ko bene aba benshi usanga bameze nk'imihirimbiri. Ijambo ryabaje cyane abanyamakuru batagira uko bangana hano mu Rwanda. Yongeye kunengwa kandi bikomeye ubwo yakoreshaga ijambo ibimashini, avuga ko ngo abagore bo mu Rwanda bifata nk'ibimashini bikora abana. Aha bakaba bari bageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro. Iyi mvugo ikaba yaranenzwe cyane ubwo bari mu cyumba cy'inama cy'abadepite, ndetse benshi mu badepite barahaguruka bamagana iyo mvugo nubwo bitabujije ibiganiro gukomeza. Noneho rero nyemera tuvuge gato ku buzima bwite bw'uyu mugabo. Ubuzima busanzwe, Evode Uwizeyimana ni umugabo ufite umugore witwa Zena Abayisenga. Basezeranye ku itariki ya 29 Ukwakira 2021, umuhango wabereye mu karere ka Nyarugenge. Evode akaba yari asezeranye bwa kabiri k'umugore we wa mbere hari hashize igihe batandukanye. Ngayo nguko ibyo rero bimwe mu byaranze Senateri Evode Uwizeyimana, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akaba umugabo w'unararibonye budasanzwe. Jobundi nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegura. Naho utaha.